Keblai pi baro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kelong. Pelat MKSRT ya sanwet ke dekat kewe kelong yang halang kerding. En pediang buram ya ke champion arm wrestling ke bon pai na Turkey. Ot ke KSU bamdan ke jaka pulih commerce bat science kita seorang. Bat beringkat ke sing ke daha pli yang darbar ubah 100%. Bat mentangin pas ke Khubor bakam banyak. Kekinhun Search and Rescue Team jangka Fire and Emergency Service East Khasi Hills hakaporsan berjamin step jangka arpasan terik risau kalala ban pelat emia sangut ke dekat jangka wei ke Longying kintup yau kpa ke kemia bat laingut ke kun bedangrit kebedan halang kerding syadian jangka BDW International School na kejing Shillong na kejing ther ulap bat lapsan menen kesngi ke arpusau terik ubalane nadu dang step hadu bandamit. Kini ki khun ki long ki bedangrit kumbahan riu sao bat arsnem AA karta. Kasurok kebayat pelun ya ke pentor ba kalong ke besniu hadu kata-kata. Kidon artli ki liu muri ki bayat nakmat kata ke skul BDW International School ki balashna menta labun benai kidang sa kongreng na kajing suki jong kontraktor ban pendap yaka. Kini kalong kawai ni kidaw ba kajing shalay kalajah kini kejaka na kadaw ba ko kamyo alat bantut kelut syakaput wadut. Ya song ling mo. Song na ba? Song. Song tu. Lihat. Pemilih. Meghalaya Arm Wrestling Association ringkat bagi Sports Department jaga Sarkar Meghalaya ken pelong ya kejing pediang buram ya kinong ya kai Arm Wrestling na ka Jylla ki bami kmat ya kari India ki bela job hakarinsan ya kop ya kun karwat kti ka bela long hakari Turkey. Habai kren shikilat pathai Khubor haka arpasan ter Risau President ka Meghalaya Arm Wrestling Association uba June Star Kharbuli ulai thu ba haka arpun riu ter Risau ken pediang bat penkup buram ya ka kong Margaret pathau kong Angel Mary Millim Umlong ba Alexander Lingdo bat nyongut kiwei pat kibelation menta kani kejing akun kerwat kti Turkey. Ye kani kejing pediang buram ensdang nadu kat lingsun Guwahati nongpo lat umsning umyam bat penkut pat State Convention Shillong. Long habat. Hablong plot mo pun. Kasi meningkong hing dia dan kat di kecing pelela mencerong pat di semua benpau kecing leker pang sports department ya keba peningkade kesien meningkong berkatan ti meningkong hidup bakal yarap jadi kecing lut jiksep keba kampun bar kecing yarap bakulut mesin ke sports department nilai yo pat bentaman yo uluso bapen sutran bapen temen ya ni kinong lek kai amsling ya kekulhuan ba ikajak pendiri berakwe. Ke Khasi Students Union na Sora bat Shilla constituency kila kambe kidai na South East Khasi District haka arpasan terik Risau kila kendo Education Minister bat Lakimen Rumboy halor ke jingbom don ki jaka pulih bakam syajrong haki subject commerce bat science. Wat ha government college hadu menta 4 don jingi kai ke BCom bat BSc. Habai kren bu samla ribok ding do President KSU na kani kathan ulai thu bapun ki khana samla ki bala pendap ikametrik haba ki kwa ban pendap ikajing puli jong ki khamtam habai de bat ka commerce bat science ki shem jing khamtam ki tu ki bawan na kilong yeng ki beduna ka yok kakot na marukum ba kalong menta ka commerce bat science ka rontang ha ka school St John bat Ramakrishna Mission. Namar bom dan jaka puli ki BCom bat BSc ki samla ki basliang ya kini ki kerdan puli ki shem shitom shipun namar ki hab bani wat jaka puli shaki we pat kishnang. Haduk menta seorang ki dontang ki kerdan puli Bachelor of Arts BA. Shushu uting nong yalam loang beki kena ki babun ki haban puli tangi ke kerdan BA hadin beladap ikamatrik bat kelas 12. Ke KSU seorang kala kerpat runau ba remboi ban pleno ke District Institute of Education and Training ke diet bat ki wei ki jingdan kam ki bayadai bat ki jakatho examen hakani kathan. School. Kaya berdei berkatu kam tujam bikinang runyi ni dapat so ya Sarkar bakadai banwanra laki dei ya kita ki astan government
teacher la kadai ki kontraktual ni di permanent post kadai ide ban wanrak katun kita ki kendon belakang dai katun kita ki kendon jongka guideline for minimum qualification jongka NCTE dan nakaling edition star pular bangpa nile ya kata katkum ka kini ki guideline pa nakaling kasentuh men kalau Umentri Katanak CNRD Block Ba Hamletson Darling, Ringkatbu Chief Executive Member, Khasils Autonomous District Council Ubat Titos W. Khan, Haka Arpsantrik Risau Kila Play Pat Ba Ya Kaying Dor Barat Hima Milim Kabadon Hayau Milim Rim. Ladon Lang Hakani Kajingelang Play Ying Dor Barat, the acting SIM Pa Im Aina Manik SIM, Nang Taki Bakrau Jong Kahima Milim, Kirang Ba Shnong Bat Kipat Ba Nakani Kashnong. Kata kayo, kapalingkok, jong kayo milim. Rim betul. Bat kepada dulu lah kejong ke kanan. Bat kepada dulu lah kejong diam ke semua. Ini semua komen meneng lah yang slow in history jong kenika. Right? Jadi jinglen diam dan kok. Bat khatam ke bakam. Pensuk tenak ini kelompat. Udah uskim jong kahima melim. Dia bawa syajid kumskim berpuran. Kamran kebaningkong kejong. Keseng Hinyau Terap National Youth Movement HNYM Haka Arpu Santarik Risau Kala Pelong Ya Ke Awareness Program Ban Pensyai Pat Ba Haki Kena Jong Ke School St. Joseph Secondary School Maubsen Bat Keseng Khasi School Maubsen Halor Ke Jingma Ki Drugs Ke Kiat Bat Ukenja Hakini ke Jingalang Penchai Pat Ba Layok ke Jingkren now Dr. S. Raplang in charge Jangka Primary Health Center Madan Kerdem Uba P. Thaba Officer in charge Kapmara Police Station Uba Sangma Program Officer Jangka World Vision Ba T. Sten Executive Member Kashnong Maubsen Hakini ke Jingalang Penchai Pat Ba Ladon Lang ke Principal Jangka St. Joseph Secondary School Maubsen ke Principal Jangka Seng Khasi School Maubsen Kenong Yalam ke HNYM Pekentup Yu President Ba Louis Dr. Ba Donald Simle Working President Ba Kraukupar Wajri Working President HNYM Riboy District Bat Kiwi Kenong Yalam Neki Circle Beper Ia kata ke program la pelong ke Shnong Maubsen ke bahap apa uput usam jongkarat Madan Kerdem belawan bani Shimentari ke samla ke Shnong bat ki kena skul. Ia kini ke program la peniat do samla Diversing Mukim Vice President ke Sing Narat Madan Kerdem. Open aim right to survival mo PUE mo kuma kibriu dan jenis seperti bawa lagi kelung ki badang kena ni o kami por bakadang pun kami mo banyui lai jong ikut namar ba asa penyak menak po tinri mapi bade piyo ban sim bentah ni ha ka bangi rakhe ya ta ka hok right to participation kata ka hok ban ni sim bentah namar ba piyo badeng kong ka hok ban em hadin kawan ka hok ban ni sim bentah nang ta padi ka hok jongga ban roy ban par kumba mapi ba ro hne pia thong ke uniform ma piyo ban ni school piyo ban kulit thi kata ka di ka hok ban roy ban par da ka piyo e ka chingnang tingstan Bat dak itu ki khubor ngila poish ka bakun tak hadu pengindah syambiang kublish pon.